song song trotum celang si perang kia mai kang ni. Ningkan kri isi arta o usu ahiring tangrak pen anu gisu kecolong lo gajok si kecelang Japan kirap kicohang. Asamang kang pi kang kir kapado ponalong pini ani thong kebra pho kicho. Aprang si birta kilang arato anapan kardong pajirlo kardong non Karbi Longri Abirta long pen ojang terang pi non birta ang ton pen arjo pangsena. Risim kang tang ki orasong KPLT, KLNLF, UPLA, PDC ke atum government ang bong pen lamdon ka chitokalong KSE atum pen kurwang thu ka pajirdun. Song along klem bang atum ko anarji ki ding pen non mon samak lamalong ke wang thu. La so lamdon ka chitokalong ratapan paklang pon theka sonti ningarongji. Lapen la so lamdon ka chitokalong song atum apan hang chot chera prek jam political party lapen hampang song atum apan anta jingki chethan pon asonti. Misenji pusi, Karbi Longri song KSE maipu Simeon rong parpen perang kia thengnu lam jaipon. Laso perang kia mayalong KSA, SYC, SYJ, KA, WJF, UKA, WA, HS disiatum anta cetong dun. Hill State Demand Council, Karbi Anglong Women Justice Forum, Students in Need for Justice lapen ke United Karbi Anglong Women Association hitum chilang rapet pe lapang so perang kia mai ke phalong lang tum apor nang chipitu na pot nitum hin bel lang tum perang kia jor ko mane kiro pilo pininil tum isiwa dalam them si perang kia mai ke phala pang ke lahan lo jon malom penangan social media platform long ben sita me lapen ke printed lapen electronic media song na me klang lo non lom isi peace accord Karbi Anglong resim kang tang ki ora song lapen ke dak Assam state lapen ke central langbong non malom prabjin pen isi peace accord ki doji alam pen penangan itu malong ajak ke ahok alam tahai ajak bang ahok alam pela tahai tame lahai alam penangan ke klang dolo asi labang so angbong pen tum tame tum chingwai chengsai pen pini rada phan lapen ke ala competent authority tum phan lapen ke la mamatma labang so peace accord lo ke doji tum phan tum hin me kachuning ri lapen ke kapasini je phan sipin labang so prang ke mai ke pha la sia prang sinili hin ben labang so peace accord isi bang kenil tum chorolo lapen welcome pon lo atheke ajak dingklu epi akachsong aprang 85 for kachsong mang MOU chitong pen Karbi Anglong 60 dollar je kong nang pe bat lo Karbi Anglong Thomas Council je kong pa bat lo la so phi resim gang tang ki ora song UPDS atum me lam donon che tok pen jakong ki pa ji phan kam kem lo tame la pen ke PDC ke la pen ke KLNLF atum pen non la bangso accord la bangso ko che tok jilo manga prang sin tu masong man me bai tum ke welcome pon lo atheke ni tum mange kai ke same so la son sin tum pubom je itum right che hang nang ji same itum mange kai tame resim gang tang men kali itum mange peaceful lapen ke democratic mass movement men si itum aja kong mange itum che hang nang ji lapen ke itum ke mang che palong ni pun itum ke ha jak ning kluwe itum ke mang atum la si la puson mon samalong ke wang pela puson e court ka chto mange itum ke chengsi bang dul bang so a step by itum ke welcome pon lo adon thuli itum kare je kang tumang la hanop isi manghumi me la bang so peace court ke Karbi Anglong lo ke do arara farman se bang so peace court ke do po tame non an tame isi itum lada kopisi labang so accord long labang so agreement long dojima non asame anutin ame chini ne son sido lasi niltum ahin men kachuning ribang ke jongsi akisunga ve pulutangte labang so aputha ka bangke kado ka vela dak Karbi Anglong arara tum dak lak social organization ben chenglok political organization ben chenglok students organization ben chenglok tum men kado wetame jongsi jethan rap sar pulutang de tum ke chok chi ke le de tum chepa keng polong ji la sila bangke tum chuning ribang la hanlo je la arpu la concern a person atum concern bang pu bang phi tum bang la so bang jongsi isi transparency dolo potang de Karbi Anglong ara tum tame ning ke chithun du thum chot po ke thom nili kan je kang tumang la hanlo je sarkar pen apong talks ke hang lo tame resim kang tang ki or tuma phansi talks mang ke hang chot tila bage tum ning duglo atheman le tum resim kang tang ot e tame tum ke ajak ning lui ning kan thong kep so lo hempre ka phaman tum men song bo bang bom lo ing tang ra ka song ra dolo
api naing duk muchat huda kachisong tame dolo tame tum pinier ni tame labang so kachisong mangke tum sangpon pelang rasela puson apor ke me hut dak resim kang tanga song tuman hang chot chera dak penangan dak hemprek aparman dak kachisong asong dak social organization men jenglok political organization na pangrum pon napet penjong si labang so atok solong labang so ikor long si pon pulutang te Karbi long pan anso si kimi technology pu tum akamatha besin nili pini langla tum pherang ki hoipen nili concern person tum phan la pen sarkar phan be nili chun ri ponno asa ka pe kalam ki tum long abdisar do echa se akong chun bang la lang hin bale pan ji pon tulo Ningkan kri si arta a usu anu ki somat anu along pen a ok nang chon lu na jok non ki operation nang jipusi doktor tumpen thanpon Lason si pinibo signify sir kiabarni lakha ingko da trok duar bagori constituency MEC kaparlu kajirong hang pia klam mati kohora raidang inti memorial model village bab inti aronga mekar noren rong pilapen kasang singnar pia supo sarbolon rong pi jiklo joni anlo anu kisu kecholong Lapen nona bangke labang so oso anu along a ok nang chondur an pinlo lapen tebok tirai hospital along anta kisu chelang damlo seta mi un edalo lapen non ki operation nang jipusi doktora tumpen thanlo Lapen alang litum kidug det hem kachupang ring avua bi achay nong penceng lok kido anasonda cepadoy lablo lasi non la so oso pen jopadap kachiru pensi pangting pathe ang nanglo lasi la so oso aphan si kilang ijephan local MEC forest board chairman Richard Toby Karbi Anglong Autonomous Council akehai CM Tuliram Ronghang lapen tebok terai kithi kiding atum prabjin pen nang kirap jephan kachuning report Hanboka pen pherang ke Robinson Kiling Karbi Longri Abirta long Birta nang pali Main people lo so ke so ke. So ke anjir dinian lo. Ceklo Johnny biak dulu. Ya, lo so pan nani doktor pini biji dowai hai en long lo ma. Tebok tera ke pon bom lo sampai anu so ke men pu bom mama mane kene lo. Tebok tera hospital pon lo masuk ke anjir dinian lo. Ceklo Johnny biak dulu. Ya, lo so pan nani doktor pini biji dowai hai en long lo ma. Tebok tera ke pon bom lo sampai anu so ke men pu bom mama mane kene lo. Tebok tera hospital pon lo masing ke nona bank ke mi det ke miang thek long le det lo ke nona pa ju da bank ke medically lo anu lo pensia ok nang chon o lo bahira bank si Doktor tong ko pisi pulon tela bang so ke so kan ta. na bang so kiso ke la punang pudun de mane akahe lo si nang ke pothai lo mane hagolag hat si nang ke pothai lo tame nili tuwe ki duk de deng tang ka mahaga bia joining si la so phan pon thek thiden lo si hem si la pusi non ke lang deng lo o so bang a duk do rat lo bang ke Te la so ke so pen ko mani akirap nang litom han ki pia bang dolo ma. ale lang ta Te la so pan kisu ke lang je pan nang li mat pan sinang li kirap ka chuning ri pon kan to. nili ka chuni bang tunga bang ke Karbiang long local MEC sa Richard Stock bi akan chuni ri lo mane la pen sar tu diram rong hang atum han sami la Karbiang long thi ke ding atum han chuni ri bang tung la pu lo la so do ga do ang lo la si nili tu bang ke che kirap ke chohan ji lo ja lo mane mi muchora hospital pon long te mane sar tum khan ta ko chuni dam lo Nang li men ke elemen ke kasang sinapi ante la kisu det abang amen ke. na so men ke la sar bolon oti La non kisu det bang so ko anarta dolo no. tang so ke ningkan kresi Kan crazy lo di. Asamangkang pelong corona vurkang tangpen kikhang pon mati kapajok dunja phanpura Assam State Disaster Management Authority atumpen kidam tangjang mi poni phai pho arni pen asamangkang pelong arni sialong ebela an kang kiraron pangtak ponlo
La so ron ateng pen Karbiang long ang kang ta kroidun si anerlo apor malom hitikulat anta ingkirdun klinglo. La son si dipua hitikulat anta ingkirdun klinglo. La so ron ateng pen non puanta ing samjin ben si chun bomlang. La pen suluk soda Abirta avilang. Bini Abirta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardong.